2000 франков в неделю. Личная каюта в санчасти, еда 2 раза в день в офицерской столовой. Дуда, не стоит так торопиться. Бабл. Ağa, niye көп kitap okuysiz? Kitaptағы zatlarının köpüsün kinolarda көрсетеді ғой. Kitap менен кинонун арасында үлкен парк бар балам. Kitap окуган адам акыл парасатлы, билимли, сауатлы болады. Ақыл парасат деген не деген? Акыл парасат деген Яхшы, мен саған бір рауият айтып берейін. Бір күні патша уәзірі менен аңға шығыпты. Сөйтіп, жолда бір қарын ұшыратып қалыпты. Assalamu aleyküm, ullu mertebeli han hazretleri. Aleyküm assalam. Harman yaşıllı. Var bolun han hazretleri. Ne neliği batırsız? Almanya han hazretleri. Ha. Özü alma jeytiğinde etсеңіз қалмаған болса. Бұл дарақ мейве беремен дегенше ya барсыз, ya жоқсыз. Ne қылайын деп едіңіз өзіңізді қинап? Енді бала кезімізde bizim aldığımızdağılarının yekkenlerinin meyvesini jep önüp östük. Endi kelişek avlatqa bizde bak kaldırу vazifamız bu. Бәрекелла yaşыл, бәрекелла. Hani енді, әмі сіздей болып пікірлесе. Махмуд. Yaşullu. Бұл бізден сізге сауға. Kulluk. Han hazretleri, yana siz bunun meyvesini jiyalasız ba debediniz. Karan, başkalarının yekkenleri 3-4 yılda bir merte meyve verse, bizim yekkenimiz hadimeyak meyve verdi o. Бәрекелла, бәрекелла. Ey, Mahmud. Kulluk hanımız, mertebeniz bundan da valen bola versin. Han hazretleri, Karan, başkalarının yetkenleri yılına bir merte meyve verse, menin tükkenim 2 merte meyve verdi o. Yaşullu. Gene bir hamyan altın veremin. Bırak keynimden hiç nersi demeysiz. Kulluk han hazretleri, kulluk. Сонда ғар көп кітап оқыған ба? Әлбетте. Kitap оқымаған адам еш уақытта да ақылы бола алмайды. Әне соның үшін kitap оқу керек.